wakwaba aha GCN page so midi ede adwoa searching and then dey kan ya wo dey ehwe me a mesrew na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so we be notification and sa ne news ede betun bia wo benye bia tie anase wo benye bia hwe ewo GCN page ha Honorable Titus Glover na okase na den sem na honorable e kan ne sem a okan na ne say sisi His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo watoto nani awe sisi atem didi no mu didi no kra onti bio sisi enka no coat na aka ne shirt because Ghana for mu edi Nana Addo attend bia fitida His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo started say obeye flag bearer e de ama NPP ama yoko na Ghana for sorry to omo anu e de esi Nana Addo no ho Nana Addo yetietia ontumi president obedi Ghana sika ne papa be ye president Ghana je ne papa Japade ti Nana Addo be je ne Japade nti no pese oba ene ensem omo aka che Nana Addo wo krom ya nyensem keto akra na honorable Titus Global ene nde okase no kire se he atem didi am wadi Nana Addo nsisie eti no nti Nana Addo na nkasa sisie no ne body no wa hye coat atem didi mu di no kra enka no na de enti honorable de ensem we na etudwa eye nanu insu a etoy ewo Accra na insu eto wa Accra no ade a the flood e ba ya chese ene ebi mu one day insu bu fa ho store na insu bu fa ho ene enya asem keto Accra gates mu a choki nti insu to a Accra fo mo ho ekiro mu yi papa dan se mu ebeto odwa no ade a Ghana fo bebre na Ghana fo mpanifo de emre ni oman ni mu Ghana fo mpanifo eyi omo ani ene ensa no mo aka na Nana Addo wate Nana Addo ababonti ejija no kire se 10 pesos akra enya do obeyi na ode ama obi a nsu akone dem na se nsu asene nyama because Ghana for ya so eyedin papa nsu atoyi a ede flood ya be ya ma na manfo kase ma na nsu ne nti na yenhwe obi sene dem bola na wahwie egu gatem nsu tokaka na wahwie bola egu che asase bi wa okota a utunu se eho nsu wo hodomo a anka ebia mento because nsu to breba oho be kiro nipa no wosike nti no mo atwa asase na ma no wakwa kosida na block nti nsu ta en he nsu to kakra bi na Accra eho senyepo en nyasem keto Accra na ensem we beto odwa na Ghana fa akasa hu bia na no na honorable Titus Global trese na na disi atemdi na mudi no oni se wa tra peto de ombeke bia nya de obeti bi because na do wa bremu na yenti ensem honorable de etuja enyama sese no kwa bi wo ho en your car say sika about $200 million bi e wo ho a ye beboa and me can say ombomodi na ne nambo boneto na ontumi yemfanye adwuma bi edu no ehia se yentumi so ano ewia metie no e wo Asempa FM wa be cheche niam mu kama but ye neji eniama obaye was start say oye any dia ne predecessors wa abayo no ye ni aso but ye pese ye hu more of eniama ye no but can think Nana Addo Kasemi there was a time one of the meetings DB all about attitudes Ghana ye sumaya ye nam bokromu ano edu baby a na ye jensam kobrani eka hu ena sebe ensu ayiri a esese nyama ejapade ne ekunkun sebe ni pe wuya ye suman ka hu bi wonu se sebe bia wodi ade akosi enwo se wodi si ho na wayi nani e de ato nchen opeso bo abro na o hwese ade yi ense ade wo hwe ni magota emu na mi hwe social media ni magota emu na nso apagya lorry old vehicles e de akosi gotem baby esi na ho na wo sesi ya bi baby na esi no e ho na wo sesi na se France ko maso wo ho a wo baka se wo maso be ni da koto gata mu de afi na wo yiri wo a wo kopa baby akomaso hwe ka koto gata kase yi we da maso na ebinom responsible media has a call interview residents be and omo te president area omo ne president and a tier the president told president has been living there from childhood but there is a drainage there there is a drainage there and the sakasana branch and the kaya no enya kasapa so the president ha did daichi
and they said stupid dog statement be announced so when the president net area so what and would you any president number you can you never go on go you never mount so what would you never necessary or no just because you your my politics are so cheap Obia sorry or shop anymore no dinner I think I'm feed listener with sorry Obia sorry no dinner so what I go for the share. You didn't tell me what's wrong. I can't say anything. Enjoy. Can't say anything. And so what? And Janyatem did not be no. Or no, shall say problems and I walk no. Come best or the first one. You be say some problems. And you wouldn't say what you got a who would Yama would have got to see what and born. You free or you never free got a no. Quabrani can think no wa fa bola no de ba ko tuagu no o twema so to breme abayi na wa pagya bola na wo hwe bola no ni wie free say bola na wo tuagu no akọ creating inconvenience at the mobi e wanafo what should Akufo do Akufo na catch us ko hwe bola e fa gu so mu ya nyasa intermediate instructions of the MMDCs it's a feather cap in their cap. We are MMDC was city I said what was say we persuasion no e so show ye papa na mo hwe da adwuma no mutumi nya mo fa omopene adwuma no mo fa nkoma no ogimudi e no de adwuma no se mo nsem no ye be sero mo na mo hwe kome fa so a sa indiscipline na koso nyina no bylaws of the assembly mo ma ne nya adwuma si etwi ni baba kwa so ma ko mienu a o be sua bibi e di firim me kan wawie a me pese me de tiefo e na hwefo nyina adwene e ko nansen honorable George Mlekuduka oko Weja Hills no so ye nkwala no ye si Weja area ho na earthquake prone area but nansen oko ansra e wosoro ho na se na wo hwe se na ye dwiri abo no a esi aye no wo ba e fe sen grid ko for pylons ibi baby esi no wan hwe ya the next rain ye beto no e betuturu nyina no de ho ne e be no wan hwe enye yi na human activities e cost for people no so no wa cost up de nyina no kasembi kantinga ambese bi no hwe o se ye ntena se ama another apiate esi e wo Ghana biom ye ka apiate a ne ye nimde esi e wo takwa bogoso kwanso na se yeti ha na se ye niama emfata ya kacho bia se de oye no woni njai manipa so ewu yesisi adan ye niama emfata e wo people no so but gradually people no ye dwiri kakran